Iyi si yose yuzuyemo ibyiza, ibitangaza ndetse n'ibyago bitavugwa. Ariko hari ahantu 13 ku iyi si yacu abantu bamwe batinya kugeramo, abandi babihungira kure burundu kandi. Hari aho usanga imyuka y'uburozi, ibinyabuzima byica cyangwa amayobera atasobanukiwe n'abahanga. Witeguye kumenya se ahantu hateye ubwoba, impungenge n'amatsiko kuri iyi si ya rurema? Reka dutangire. Mwanya 15 turasanga Snake Island in Brazil. Iki ni kimwe mu birwa bitinyitse ku isi, kirimo inzoka z'ubumara bwinshi zirimo na Golden Ranchet, ifite ubumara bushobora gushongesha inyama. Bivuga ko kuri buri metero kare imwe ushobora gusanga hakiri inzoka zirenga 30. Leta ya Brazil yabujije abaturage kuhegera keretse abashakashatsi bafite uruhushya rukomeye kandi cyane. Ku mwanya wa 14 turasasa na Banga Volcano in Indonesia. Iki ni kimwe mu birunga byavutse muri 2010 nyuma y'imyaka 400 gihumetswe. Gikunda kuruka kenshi, bituma abaturage bahora bava mu byabo. Amaruka yacyo yageze muri metero hejuru ya kilometero 5, agahitana ubuzima bw'abantu n'imyaka yabo. Ubu hari igihe usanga gihumeka ivu buri cyumweru. Ku mwanya 13 turasanga Bermuda Triangle. Ahantu hagati ya Miami, Bermuda na Puerto Rico. Indege n'amato 100 byahuriye irengero muri ako gace. Haravuga imbaraga za magnet zidasanzwe n'imyuka y'uburozi iva mu butaka, ndetse hari n'abemeza ko harimo imiryango y'ibindi biremwa. Nta n'umwe uzi ukuri kwabyo. Ku mwanya wa 12 turasanga Lake Natron, Tanzania. Amazi y'iki cyuzi afite ubusharire bwa soda ash. Inyamaswa zipfa zikagwa n'ibihimba byazo bigahita byuma bigakomera n'ibishushanyo bya stati. Nubwo gihangayikishije, ni paradizo y'inyoni zitwa flamingos, kuko na wundi muntu hagera ku buryo yazibangamira. Ku mwanya wa 11 turasanga Death Valley in California. Ubutayu bwa nyakatsi bushyushye cyane ku isi hose. Ubushyuhe bwigeze kugera kuri degre Celsius 56.7. Ariko kandi harangwamo n'ibuye bemereye bigenda byonyine. Nibisobanuke uko. Abahanga bavuga ko byaba biterwa n'urubura rugenda rubisunika, ariko nta gihamya gifatika. Ku mwanya wa 9 turasanga Valley of Death in Russia. Iyi valley ituwe n'imyuka ya gaze iva mu birunga. Inyamaswa zigezeho zihita zipfa zikavanwaho n'ibyo bihumanya. Abantu bigeze kujyayo, bamwe baje kurwara amaso, umutwe, abandi barapfa. Ni ahantu hameze nk'iyindi si kuko haratangaje. Ku mwanya wa 8 turasanga Madidi National Park in Bolivia. Nubwo ari pariki mu busitani n'inyoni, irimo ibihumbi by'ibimera n'inyamaswa, ifite n'ibimera byinshi by'uburozi. Hari aho usanga ibiti n'ibimera bifite uburozi ushobora kugiraho ingaruka ukibireba gusa. Insetse z'iyo parike zitera indwara zikomeye. Ku mwanya wa 6 turasanga Naica Crystal Cave in Mexique. Iyi crystal ni nini kurusha izindi zose zo ku isi. Hari aho crystal imwe iba ifite metero 12 z'uburebure. Ariko ubushyuhe burimo ushobora kugera kuri degre Celsius 58. Abashakashatsi bambika ibikoresho bikomeye kugira ngo babashe kugeramo mw'iyo crystal. Aho kwinjiramo bibasaba iminota 10 gusa. Mwanya wa 5 turasanga Kawah Ijen Volcano Indonesia. Iki kirunga ni kiruka igipfunsi n'umuriro w'inkari, ahubwo gitanga umuriro w'ubururu.
amazi arimo aside nyinshi cyane. Hari abakozi bajya gushakamo sulfur babikora bambaye ubwirinzi bukomeye kandi cyane. Abandi ntibakira ingaruka zo kuhahumekera. Ku mwanya wa 4 turasanga Mountain Washington, New Hampshire, USA. Uyu musozi uzwiho kugira umuyaga ukabije cyane ku isi. Umuyaga wigeze kugera kuri kilometero kare 372. Ni ahantu harangwa n'ikirere gihindagurika vuba cyane ku buryo ushobora gupfa mu minota 15 wabuze aho uhungira. Ku mwanya wa 3 turasanga Lake Nyos in Cameroon. Mu mwaka w'igihumbi 1986 icyuzi cyahumetse umwuka wa carbon dioxide mu ijoro rimwe, gihitana abantu basaga 1700 mu gihe gito. Iyi mpanuka yiswe silent killer kuko nta rusaku cyangwa ikimenyetso cyabanje kugaragara. Kugeza ubu icyo cyuzi kiragenzurwa cyane ku isi. Ku mwanya wa 2 turasanga Fraser Island in Australia. Iki ni ikirwa cyiza kibereye kugisura, ariko kirimo amafi y'ubumara, amazi afite amasega ndetse n'inzoka n'ingona. Abakerarugendo benshi barumiwe, abandi bajugwa mu mazi. Ni hamwe mu bantu udasanga abantu benshi nubwo ari nyaburanga. Ku mwanya wa 1 turasanga Elephant Kingdom in Thailand. Ahantu hagenewe gutembereza abakerarugendo, ariko icyateye impanuka ni ukujya mu bwato bazengurutswe n'ingona. Abantu bageraho bagahabwa inyama bashyira ingona mu kanwa. Uburyo buteye impungenge cyane nubwo bamwe babyita experience unique. Aho hari ahantu wumva hateye ubwoba, abandi babonamo ubumenyi cyangwa ubukerarugendo. Ariko hari ahantu hatagenewe gutura abantu ku isi. Mbwira nihe wahitamo gusura muri aha hantu. Siga igitekerezo hasi muri comment, ukande like, subscribe kugira ngo n'icyegeranyo gikurikira. Murakoze, ciao ciao.